Na schodze bešedovali predstavitelje misiji OEPS-a, Nezavisného društva novinárov Vojvodiny, novinsko-vydavateľnej ustanovi Ruské slovo i Nacionalného sovitu Rusnácoch, ktorí viedno učestvovali u výrobku toho kodeksu. Namíra, že by še s tým dokumentom zaprowadzali etični standardi medzi novinarami i konječno definovali odnošenja medzi novinsko-vydavateľnú ustanovu Ruské slovo i jej snovateljom Nacionalnim sovitom Rusnácoch. За Национални совет to važno насамред pretože že členi Nacionalного sovitu zmenjuju každé 4 roky na každých vyberankoch i nješitski členi sovitu upoznati uopće s informovanjem i za stalu strukturu medijsku u ruskej zajednici. Obovязка Nacionalnog sovitu jak snovatelja ustanovi to že bi še staral o dobrim djelovanju finansijnim cale ustanovi i o ekonomičnim trošenju sredstva, ktorý dostava. A sama ušorjovacka politika medijov, ktorým snovatelj novinsko-vydavateľná ustanova, to do toho Nacionalni sovjet ne treba, že bi še mišal. Okrugli stol bol nahoda, že by i osobi zvonka robotnej grupy povedli svoje dumanje o robotnej verziji internoho etičnoho kodeksu Nacionalnog sovitu i ruskoho slova. Okrem hasnovitih kritikoh, na shodze mohlo čuť i pozitívni komentári o dobrim sotrudnictve medija i osnovatelja, jak i že teraz pravi čas napraviť taký jeden dokument.